مرکز ملی تشخیصی بایطوری در اساس قرار شورای کمیسیت خلقی زمینسازی جمهوری اتونومی سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان سال 1927 در شهر استالیناباد اولین آزمایشگاه بکتریولوژی تشکیل کرده شد. با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان از 3 مارس سال 1952 تحت رقم 14 نام آزمایشگاه جمهوری بایطوری و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2007 تحت رقم 182 نام مرکز ملی تشخیصی بایطوری خدمات نظارت بایطوری را گرفت. در سالهای گوناگون با مؤسسه مامچنکو، مشتاکووا، پادولسکی، بولتایف، بوریف، میشوک، توجیبویف، همرویف، مومینو، عبدالکریم عبدالسلامویچ سروری نمود. از سال 2007 تا اینجانب نامزد علم‌های بایطوری محمدشاев همچون دیرکتور گنرالی و مرکز ملی تشخیصی بایطوری داخل کرده ایستاده است. و هیئت مرکز ملی تشخیصی بایطوری دستگاه اداره کنی شعبه تشخیص را داخل بوده. در تابعیت آن مرکزهای تشخیصی بایطوری ولایتی، منطقه‌ای، بین ناحیه‌ای و آزمایشگاه سنجشی بایطوری بهداشتی آزاد شامل می‌باشد. فعالیت و وظیفه‌های مؤسسه: تأمین قاعده‌ها و طلبات بایطوری بهداشتی جمهوری تاجیکستان و بین المللی هنگام تشخیص، واردات، صادرات محصولات تحت نظارت بایطوری قرار داشته. سرتیفیکات کنونی محصولات چاروا، خوراک چاروا پرستنی، عملیات سنجشی ویروس‌آلودی، باکتریولوژی، سیرولوژی، پارازیتولوژی، بیوکیمی، توکسیکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی، سودی بایطوری، کروماتوگرافی و غیره. معین نمودن صفت محصولات چاروا، پرنده، ماهی، عسل، رستنی و غیره. تشکیل کردن کاری تشخیصی، گزاراندن سنجش‌های آزمایشی با اصول‌های حاضر زمان، رساندن یاری عملی مشورتی با خواجگی‌ها، کارخانه‌ها، تشکیلات‌ها، مؤسسه‌ها، متخصصان بایطوری. این تیپ تشکیلات‌های بین‌المللی و شهروندان فروشی نوابسته از شکل بایطوریشان. تأمین بی‌خطری آذوقه، تشخیص کسری‌های حیوانات، نظارت استحصال محصولات و اشیاء خام چاره‌داری از جهت بایطوری بهداشتی توصیه. حفظ سلامتی اهالی از کسری برای انسان حیوانی، سنجش و بازدید از کارخانه استحصالی. پیشنهاد خلاصه آید و نتیجه های سنجش‌های تشخیصی راهبری و نظارت بر کار فعالیت تشخیصی اصولی کارخانه‌های تشکیل آموزش‌ها و مشورت‌های کوتاه‌مدت با متخصصان بایطوری و تشکیلات‌ها آید به مسائل مربوط تشخیصی. مرکز ملی از 10 شعبه عبارت می‌باشد. شعبه کیمیا و زهرگندی. این شعبه شیر، گوشت، تخم، ماهی، محصولات ماهیگی
асал растанӣ, равғани растанӣ месанҷад. санҷишҳои биокимиёи хӯрока, беда, коҳ, тарбеда, силос, хӯроки омехта, об, хун ва дигар маводҳои биологиро мегузаронад. дар таркиби ин маводҳо нитритҳо, нитратҳо, аммиак, хлоридҳо, каротин, калтсий, фосфор, сафедаи умумӣ, протеин, манзанаи ишқорнокӣ, клетчатка, кислотаи равғанӣ, пеститсидҳо ва ғайраҳо муайян мекунанд. ташхиси онҷуҳо заруршаи ҳайвонотро мегузаронанд. дар ин шуъба мутахассисон мусофан баланд ихтисос кор ва фаъолият мекунанд. шуъбаи бехатарии маҳсулоти хӯрока, сифати бехатарии маҳсулоти чорво ва растанӣ, гӯшт, асиб, шир ва маҳсулоти ширӣ, турш, тухм, асал, моҳӣ, маҳсулоти моҳигӣ, равғани растанӣ, сабзавот аз дохили кишвар ва берун аз он ворид ва содиршударо месанҷад. шуъбаи бехатарии хӯрока марказҳои ташхиси бойтори вилоятӣ байнаҳои ноҳиявӣ ёри амалӣ мекасбанд. дар шуъбаи бехатарии озуқаш мутахассисони баландихтисос ки дар Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Шветсия, Литва, Македония ва дигар ҷумҳуриҳо такмили ихтисосро гузашта дорои сертификатҳои байналмилалӣ мебошанд. шуъбаи патологоанатомии суди бойторӣ маводҳое ки аз хоҷагиҳо аз дигар соҳаҳо ба ворид мешаванд қабул карда ва баъди қабул ба қайд гирифта шуда ба шуъбаҳое ки ташхис мегузоранд тақсим карда мешаванд. шуъбаи патологоанатомии дорои крематория зиёда аз 400-450 килограмм маводро якбора сӯзондан мумкин аст.
шӯъбаи вирусологӣ ташхиси озмоиши касалиҳои вирусии ҳайвонот ба монанди ҳорӣ, хламидиоз, лейкозиго, нағзак, дерматити шадидӣ, пустулёзи бузу гӯстандон, тоуни чорҳои қуди шоҳдор, плевропневмонияи гӯстор ва ғайро мегузарад. ба мутахассисони бойторӣ роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ин касалияи сирояткунандаи вирусиро тавсия мекунад. мутахассисони ин шӯъба дар Италия, Чин, Британияи Кабир, Покистон курсҳои такмилии ихтисосро гушта дорои сертификати байналмилалӣ бошанд. шӯъбаи серологӣ аз рӯи санҷишҳои зардоби хун, касалиҳои сироятӣ ва инвазионии ҳайвонот аз он ҷумла бруцеллёз, хламидиоз, таксоплазмоз, лептоспироз, листериоз, манқа, паратиф, эпидидимити сирояти хушхорҳо ва ғайро ташхис мекунад. ба мутахассисони бойторӣ роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди касалиҳо тавсия медиҳад. дар шӯъбаи серологӣ мутахассисони балониихтисос ки дар Британияи Кабир, дар Қазоқистон, Македония, Туркия курсҳои такмили ихтисосро гузашта дорои сертификати байналмилалӣ мебошад. шӯъбаи бактериологӣ ташхиси озмоиши бемориҳои сироятии ҳайвонот ба монанди сӯхтанӣ, сил, бруцеллёз, братзот, зарпанӣ, салмонеллёз, пастереллёз, сиёҳро, плевропневмонияи сирояти бузгор ва ғайраҳо мегузарад. ба мутахассисони бойторӣ роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ин касалияи сирояткунандаи бактериявиро тавсия мекунад. дар шӯъба мутахассисони баландихтисос ки дар ҷумҳурии Туркия таҷрибаи пешқадамро омӯхтанд, кор ва фаъолият мекунанд.
дар маркази миллии ташхисии бойторӣ ҳар рӯза хӯроки бепул барои 70 нафар, хӯроки яквақта барои коргарон, ошхона ё хӯрокпазӣ, меҳмонхона мавҷуд мебошад. шӯъбаи маводҳои ғизоӣ, маводҳои зунӣ, ғизои сунъӣ тайёр карда мешавад. дар маркази миллии ташхисии бойторӣ маҷлисгоҳ барои 100 нафар ки ба тамоми асбобу анҷомҳое ки барои гузарондани семинарҳо, хонишҳо барои мутахассисоне ки такмили иқтисодиётро баланд мекунанд мавҷуд мебошад. шӯъбаи нигоҳдории ҳайвоноти таҷрибавӣ. дар шӯъба 4 нафар кор мекунад. дар шӯъба хукҳои обӣ, морг,